MLA jong ka Juwai constituency ma Wailat Miki Shila ulaong balada ka Sorkar NPP ka Klemle AA ti kumno kinongelam jong ka Voice of the People Party VPP kiyo pendan kam ya ka surak balashna da ka Sorkar. Uma Wailat Miki ulakan tho ya ka VPP ha ka jingalang yalap election na benta ukurtong jong ka NPP na ka Juwai North constituency u Dr. D.I. Kejam hamadan la thelbo Juwai ha ka miet jong ka Khatsan Tarik Rempang. MLA jong ka Juwai constituency ula beteng syuk-syuk da ka baong ya kinongelam jong ka Voice of the People Party bakin net ujor da ka FIR ya ki minister ki MLA bat ki MDC jong ka NPP lada ki de ki nongtu ambakin syuhla syuperta halenti hasingkien. Uma Wailat Miki ulaong President jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Uma Vincent H. Pala ula kenno ya Deputy Chief Minister jong ka Meghalaya Uma Snga Bhalang Dhar ba udon kti ha udrak bat umas ngabhalang ula dawa ya umapala ba unet ujor dak FIR persya ya balada umla un pensisya ungat ha ka defamation bat umas ngabhalang ula dawa ka bai menran khamat ka basispa kalur tingka ula kam bakhat du khatwai umapala un hapan panmam Uma Wailat Miki ula yathu shaphangi kam ki jam ki ba ula le na du ba ula shimti kum MLA kabakan thup ya ka jingshna maramat ya ka surok Juwai ka balai pulai kilometer lingba ka pisa na ka World Bank ka jingpantre kam ya ka MCH Hospital hapanaliar ka jingwan ka Meghalaya Games kalawan shibun ba ka jingmantoy ha ka sor Juwai na marlayo ban pen ipho ipeng ya ka MDC Hostel ki madan ya lek kai bat ki wei ulayat hu ru basyan an sa pantre kam no ya ka Nursing College Harilum Jaintia but ansa shna no ya surok bypass na Lot College sha jingking mentdu but ansa sedang no shen ya jingshna ya jaka bretnyut neka landfill habaya tho shaphangi kam ki jam jong ka Sorkar NPP MLA jong ka Juwai constituency ulaong baka jilla Meghalaya hadin sanpos nam jong ka jingyo jilla kansa yo ya State University na lor kiwei Uma Wailat Miki ulaong bahadin balapenmi ya ka State Anthem ki MLA jong ka NPP na Rilum Jaintia kilalet siya Chief Minister bandawa ban penkla ya ka State Anthem na marbamdan ka ketien penar bat kumta la pensange no shipor ya ka jingtem ya ka te ka State Anthem bat mentala kentup lang ya ka ketien penar ha ka State Anthem ngawanan ni benta wow kurchan yo new candidate yong ka party wakad yo bit yo bianggo wo pelaj khmat nei benta wo yela economic election MDC chaka JHADC ta kamur TV ka party NPP ko dang dunya snem non hi jeng lai luti ha ka Sorkar henry chibon ki kam wa ka ni ka party ka the dep ko le ha ki benta ki wo pher nado ki issue ki wa nakip stem ki udah saten ki umjo note ki Sorkar warim ukta henry gani ki Sorkar de lego yiki kam nado ka boundary issue ko nado yo ka state ki yong inado khat khande nya phawar mem manot uyakta kut ha jing ya kalam nani naga meeting henry hado ne ka sngi na ki khat artli ki area of difference lene ki area ki wa yakne nrutli to kamaman katte de dep ya penbai ka report de dep summit Chaka Home Ministry sa so yang dan hi ga approval but ka second stage le da sedang gi kat ni wo lai khmat ya ka jing ya kalam but ya ki bon kini ki benta go pher ka state kyong i gat tu go celebrate khanjo san house nem henry hadon ne ka sngi kan pu poi kanika Sorkar MDA ko dalam daga NPP mpu yoi ya ka university yong ka state ka yong i henry snyau komen lagi ski udah dep janda yopi ha ka jingyalam khmat yang NPP da yoi ya ka State University ko nengkong hapo ka state ka yoi ka State Anthem ka yong ka state ka wakat tu kam ong san phau tuli kisnem bon gi dorbar chnong apo jwa yong idem gi State Anthem tang ka state ka yong im pu em goi ka State Anthem hado gini ski udah dep ho mi isnyau si ya gini ski udah dep ne ba ka tu ka State Anthem ko da prepare na kawi no nong yalam yang kawi ka political party tedem teman dapat iaitu State Anthem snyau yam rem kam gijat grup penar nei pha em i kenten penar yang i ka tu State Anthem
Idu yo yaitu ya chongi paraki MLA yong ke NPP lai ya kelam yo chief minister yong isar hamsnya per idalai lai ngi pediang ye state anthem I le tem bika hapo jaintia in pediang I ga dalai lai neba I ke Meghalaya timit ki bru kam Garo Hills, Khas Hills and Giant Hills I kam ginong jaintia chapan veri ya ka identity gi yong I sniaw komen dag jing sniaw khial chief minister da pediang mo ye kata jing bakla ga yong ki hadin naik tiada pensia ia gitu lain hak state anthem go tem ia kini Meghalaya Games go dang dep ia kini ski go dep kat won jing sniaw sorong jing sniaw komen wada yo ia jing tipmet ha kini state anthem go yongi ngam kedau re jiki benta go per yang ke state henry la dapat itu hari lom jantia go yong ile yoi cibon ki development ki roi ki par dang do go jwai constituency go yonga ko le kedau le cibon jankan mo bios nem arjar khat phrai poro wana chini wo yele ngam em kula re phi ka breng ke khendau henrei nga ong dui vi doni e nga galat nga perchang okre khambha ya kitai ki MLA kiwarim bat ong le hejo ipor nga pendep ya ki pending project yo ki project ki wo bon ki sa ten ni constituency ki wo ki pau snem nga ong klem dapat US dan nga pendep lud o waro tasnya komen ado ne ke sniu khana ya phi pun kan mo ya phi hejo ipor kamangat water supply scheme guna do arjar so sakut hado em gijing ya kelam moto kani ke scheme ga tumye di ka pendep nei ba kat wato em gate kapsar kate ga sab ko wato waka wa mengot mgi go ukai upas ukros ya ka wa mentudu henry dukat ni kat tukat ni por boden yang tu scheme hado ne ke scheme deman go dadep ko man kam go krekam senyau komen wato hagi ni ki por telangkat ni njo yo ni ki phone calls na ki nong chong chnong yang sor jwai ko complain ya ka jing duna yang ko kham tam hagi ni ki por telang tanga ngaja daman ko jing kerku ya ki nong chong chnong yang ko sor jwai bro ko wi ka yaw mo siang ko daman ga election issue na ga wi ga election ko wi election de klam na do ka MLA do ka MDC henry sniaw komen ho ga ni san snem ko de perchang yo bot din kat wi wala tan na ki daw ki wa bon ko wan ga klam COVID-19 ga financial problem po ka state nei tai daw myo usdang hagani ka san snem ko dep henry sniaw komen hagani ka snem kamu man katte da dep yo sanction ga ar pound ruklur ka kre da man go man ja chat katte la da lai lipat pi hai tai hayaw de yo pi ga jing pen kre ko da man wud ko mem artati no dang boy ar snem mo pendep henry nga yo la hagate ga speed ukret jan chisnem chiteng de yo inaugurate ya kate ga yaw ko da man ka aisor ya ki nong chong chnong yang ko sor jwai bat ya ka rilom jain tiai ko ko wi ngai scam de jing dep ya kate ga yaw pen ku ga yo ko kot yong ko sor jwai yong ki nong chong chnong yong ko sor jwai ko ro yong i ka MCH ko em panelier hay poro job house nem ar jar khat pra teng krem do building mem yi sa ten kut da ki jing ya klam noni man hadin manawana ya klam ma bodino ya chemawa the health minister or chief minister kerpada ki open smart na wood yo open man operationalize open krek kam no knang wa ki pli ki man be gi yong I ki wa ulikha lipun yo like ki chutom u like ki library cha ki private institution ko kta ya ka yo ko kot ka yong ki sni komen dong ni ke sni katai ke MCH teman go krek kam ko deman ga jingker khu ya ki man be bar kam jo lai ki khna tu thu ya ki dowai ho man go biang lut dang bon gi jing duna henry ka te to ko continuous process ko nga kamu emli hab o budin lenger nei benta I jing duna I jing em kam yong katai ke MCH community secretariat ko de bon gi ya klam o gani to ke issue election don hi ko wa kut he ya klam don hi henry kamu di yo pi karon je te galiang mandalai pi desni yo pi community secretariat ko dep sanction higini ki snem ko dep kamu man ka tu the point ka finishing stage ko yo ai ka tu shift ya kitigi office yang DC chaini ko open sting ya ka traffic bat kam jo le ko one right ko governance ha ka wi ka thau ko open suk ya ki paj ba tu lai ko wan hay poro wan hai ni ko nyo ya ka sor tuai paj aga yo de ki snem yo kam jo mem jing per ha ka sor tuai ki yo I ka sor go rim dam ha po ka state Meghalaya yo I tanai te daw tho de ki scheme go rap kerpang ne ba mem kwa au man MLA repair ya jo ma jo ka sorok man ka san snem
Nei te dau tho ya ka scheme go rap kerpang yo na go World Bank hiti por nei bentawo siang penthme ya waro ki internal road QM hapo ka sor juai kwa ale rap le bha nei bha wat ko ka sor kat oman ka sor kwa ale le go rap kerpang go rap miet ko man hado wa ka riding quality uman go miet ko bha nei te dau pen yo ya tu scheme tam man kat ni di yo pi sorok ku le bha pra kilometer hapo ka di ka sor juai ki yong i da man gi go miet ko bha jan nado de buchna hado negeski mpuyo phi yegi won gi tha go du repair yo new surok mem de jing thang tedem mem de gi won ha ka ni ga tlang jan kam de yo phi ki surok yong i de met de bha her chesentuk siar yo phi wo met kaluti ke sengkeng entok duka di kaluti ke sengkeng kam tamun ga sentuk siar kaniga Thomas John Road lalai pinai i kam besor i kwai le bo i provision yo sukalai ga wan hai permit entok dukat ki surok wat ki solar street light da bo i nei bentawo chungan gi nong lai nong wan lai de image post tuk siar u yo pi kamon man katai ga thau chai tai bo i le yak provision nei benta ka waiting shed nei ba ai por slap ka thau yang kari ki pli ki paj ba ka toilets nei benta ki nong lai nong mi lai mi bar ki bon ki benta ki provision kam besor ki te ki footpath ki railing da bo i nema kang go kang go sor kwa yo kata ke jingkala kwa yo kata ke jingper but hejo ipor le jan bon mem kam re klam la da pa ya tang ye gani gamadan le phi de yo phi ke jingkala gani gamadan la da phai ha gis le ars nem le snem man chwa kaman man gani ga thau but pa phi kam man katte la da pa ye go hol da man go miet go pho go phin kam man katte pa ye gi ti fencing pa ye gi ti railing da man gi go miet go pha da man gani ga thau ko wam to o man go langkar ko lai lan yo suk yo tanan entok dukan ini lai ha dulong lai gamadan dulong lai gani ga bantai ni wa Thomas John Synod College the UP kat wa joro re no pathar ki paj ba ki te gi liar ki yong i nei te dau de carry gitu gi railings de gi jar khnang yo laj ki paj ba no pathar yo man gi liar ki yong i gi khoj gi chingiar ke ni to waro da wan gi lang ba na ka scheme yong ga urban affair ko man chwa tang ar phaulak chisnem jo yoi iu lai ar phaulak kat ka sor juai han rais nyau komen hadin wada yo deputy chief minister yong i hakatnat yong ga urban so kerpa de yo ongas nyau ba hapiu le kerpang kau nong jantia hapiu thola di i urapan he ya ga sanction ga yong i ku ga sanction na ga ar phaulak chaka chiklur na ga chiklur chaka ar klur unius nem wadep yo i san klur tep nei te chnas khet i yo pen pha kini waro ki ba em waro ki locality upen miet pen pha hakasor jwa gi yong i sagi street light daw poi em gu dep yo gi u se gate wada ga chnong la thul bo la daw poi kamba khasan ar phau tuli ki street light nei bentawo pach cho kat kam jing yo bit yo bayang ga chnong haki thau gudang dom yo rap yo chngani hei por mit ya ga lai ga wan but nei benta ti ko pure ko puthi hagani ga sor jwa gi yong i ka extension yong ko government boys extension yong ko government girls ki building dadep dad ka kam man go walai chmat kam man katti ka Thomas John Synod College nei benta wo yarap ya ka college khnang yo rap penstin yo library u he ka bai class he tai yo rap suki ki pajba depan sia ya ka ha ka community college hagawa ar pauli ni ar hasan mut kinong hikai ka man kat ni to the su tulop da ka sarkar ka man katte badam to duka Thomas John Synod College kanong talang college ka Shangpung College ka Jaintia Eastern College kini warok ku da pemsiai hapo yong ka community yong ka People's College bat nga kam MLA yong ka Jaintia nto uri dukat di kejuai konstituensi snyau ku meno iwoni yo ha Jaintia ngas nyau ku meno mper la yo he woni thau henry snyau ku meno iga state ku na do u khat khande nya pho ar na do yo state na do nu dia kalam nei ba da to ko por ko yo isga wi ga government college he ni haka thau hang ni ga Jaintia ga yong i ne ba ka pli ga kyang nang ba government college ta khya pai he por kini ki i por admission yor ai yin lan gi khna ka classroom go to chong li phamut habi chong phra phamut he wonu yo i ga quality education the pon por ya kalam mi wat nga election nga ngo le to lat the to ko por yo isga wi ka government college hapo kini ga thau yong i ho dang expect ma yo ga nai su che i ba chini che west Jaintia henry ngam to i gi man kiwa mo ho kwa ore duka de i henry snyau ko mena ini gi sngi gu de nei liang yong kas
MDA government jing yalam yung NPP dedep declare giu dedep sanction sakawi ke government college Haiz Jaintia. Tengah siau komen ajan the sanction gi Haiz Jaintia katu ustin kaniga kyang nang ba government college kyong ide yo ko concentrate dukat i kena ku nei ni ko wa wiarap chimbon khnam kham tam yo penku ya ka jing nang jing start haganiga thau yong i bat dang hagini gisngi go dedep jan kenmo bai phi haga ar phau witrik yong ubnai January wo celebrate i Meghalaya day haite haman thong u chief minister u emburom yong i dedep declare wo to dedep sanction ya ka nursing college ko nengkong hapo kerilum Jaintia yong hagani ke juai constituency dedep sanction kamaman katte katu gi khon gi ti gi payu gi para gi yong nga gi yong phi nduk de gi ula cha Shillong nduk de gi ula cha po Guwahati nduk de gi ula cha Chennai cha Bangalore nei benta wo puregi ya ka nursing katu ha ka juai constituency gi yong i one ka nursing college ko ngai ske mo man go jingker khu ya ilang waro heni em chibon gi benta ka juai municipal board ko chisen ke sngi deman ke office ko ya mem de opoi kenmo ye ka tai ke office kamu man kat ni hadin ho bon ki challenges ko ngat kamu man kat tedang large khmat de bentau penyo e landfill we mamar te tin ke de jinge krek lang department ke kam deman ko large khmat kamu man kat tang kamu man kat ni di yo bi office ko man go kat tai de extend ye ke building the man gitrok you the bon teli mtok du gitrok ki machine but what the you extend ya ki staff the ye upenku the you a scheme what ya ki locality the man go ko office ko man chwa ko office ko kamu ong gi go domen ko mementoy kamu man kat ni the bon gi mentoy ki wa yoi nagatai ko office kham tam gi jing poy yong itu gi successful ki wo tan ye gi sop tik tang kham tam gi sor jwa gi yong i go chutom mu yo tang gi filter the US ket man go kajingker khu ya ki nong chong chnong hapo ko so chwai the em chibon ki yi ki wa ngala da klam man tu chimet le yi bai tam sa thoi to ga permission chpau je te nei te daw ngam kwa wario punjrong tang han rei kam de e phi nga gala te le okre kat wi wala ho bon gi wa ben bon gi kan no pher hen rei nga perchang ole ye wa bha ne wa tam kham tam jing wan yong ka Meghalaya games ni sor chwai gi mi ke Meghalaya game ko san rusni dani tang henrei pai ya ka jing kerku wo yo ka sor chwai gi mi chibon gi thau gu ka ladur kamu man katte la dalai pi politik ni chwa hei por chwa wan Meghalaya games but lai pi kat ni da ong pim to di joi thau kata ga MDC hostel imam to di wo por Meghalaya games an to rom de go adon ne sni pai kini ki thau heni wat heni haden heni uniu sorok wona den CS wo connect yau tau bypass kamu man kat te chna sa so yang so siang don hi so siang pendep don hi yau tai na lom periat depan mi cheni wat uniu sorok utiu bypass na do ning ken mentu hado wo mi alat college uti le do det yo sanction dastang yu krek kamu man kat te mam arte na kat report telang demiat utai sorok so tai don hi ujan umeng warap kerpang wasa ka juai conferensi kat waduna ka fon itu bor mi open dep wat utile deman udah dep kan ni ka swimming pool gum jo emi hapo ka sor juai gyam ni ka swimming pool dep sanction hitai hajan kyang nang ba college ku de krek kamu man katte ini udah mi open dep chwa ka Meghalaya games tang han rei ka kam man ka laj kmat ka lawn tennis ka shooting range ka badminton court mo bon kijingker khu ku de yo langba ka Meghalaya games bat nga e khuble ya waro ki we hech no bat ki dor bar chno ki de kre rangkat ke district administration de kre sports department depan man skhiat ya ka Meghalaya games yong i ku job ko sa kan mo what chief minister la de ro i tu sngi ong de yo suk ka coordination ka jing ya kre chutom yong pi kam ka community yo suk depan man ya ka Meghalaya games ko sa kan mo bat ku job na ki daw ki wa Naki daw kuat miat kataka Meghalaya games kyong i jan kam de yo ka Meghalaya games jan de yo pi wato de yo i pun sia ya i ha ka national games ka jowai la uman go wi na go venue ha po ka national games ko daw man host nem ar jar ar thonya tanga nga jaw dak tang ka Meghalaya games kat ni jingker khu sa ka national game bathan kat won ukuladur ka sor chwai kyong i tane te daw nga api loi pi pai pa Snyau ba, gakti timun gakti tidiam.
Kam tam ni ke kenti phi batan da wan rai yo phi ubru da em chwa sarkar. Sei de arta ten phi batan gu da mat u chong hakaliang yong ba opposition. Nto u suk u punjabi yo chongi hakaliang opposition sansnem. Te uma batan gu da em chwa hajan u da em yo MLA hajan bi krelang. Tengah yuluti batan u chimbi ni ke kabu manu ma kam ge yingke wat ye gitu ge lok ku mem kur chani nga MLA le yuluti ya. Walang ba ni ke MDC wan pichkmat wo e bi kita gejing krelang knang wan ne liang yong nga unang ye okre chutom wan ra ya ka roi ka par ke development po constituency khajuk khajak ne jing siket to ya klam ye ne ba yong nga ne ba ngara dep ngara job hanrai wan ni bentaw candidate yong i wodaw ye le ka council ho gejing ben jing keno po council kamaman katte ho nedo wat senchar ke NPP ong gi hier ke council oste le dapat i kamte to hi ong pi tang kenmu to NPP rap ko ye gani ke isi to hosnem arjar khat khinde hai por rap ko arjar khat khinde ka platang ka ko man ko thali chwa kenmu yong i wani wa pat kat ni to i wajia kat ni MG events ki wada ja pat ye sequence of event na do was dang hado o man ne gas ni you le open man hai por arjar khat khinde du job boy arsne mo covid arsne mem royalty mem revenue yang ke council you support state government no support me tai ya rapi ki la dapat pi ke council hapo khasil autonomous district council ko pai san district ko he nyang spa ngut kinong kre ke council gi ong JHADC ko pai artli district palat arhajar mut kinong kre ke district council ko pen mi le so klur hapo Shillong ka tulok to 2 crore ke district council gi ong go pen mi 2 crore Hawa hanen cibenai, nyau klur cibenai ke tulung. Hai wanu duru im ke council. Iwa thong kita bro. NPP betan nado dep yu arjar khat kende dua dep bu job rai betok penmi de resolution boy tap kre. Kat pu yu pen baik pensot ya kini ke financial dem yu itu lop manu thong kre. Pensenge stop ye kate. Hendra yu bu thong ye te kita yu mem perkhat ai tipor. Kat badang yo le kat bangai thong kat bangai. Mem berkat untuk mesti dia usul tu loh. Kita lagi factory cerita support cement plant. Untuk NPP NOC. Ile hai por NOC mem AP ye ki kendon ki agreement ki waklan. Wato i yo check i ye ke leakage. Kat ni bon ki MDC ko dang ye le ki rim go ong. Oh wa here ke council wa em ke leakage. Taile mem pen mi be agreement wato yo check i ki leakage yo bo i ye ki check gate yo bo i ki gate bridge. Mem agreement employment kat dah tu ki go down ni tu lem mem pen mi pi wato ki one ki employment ki ye ki local ki ka first priority we pi ye ki local kamu man kat ni manala cita du kharo kre manala ya kram du manule agreement mem i wala ye ni NPP arjar kat kende poi hoi kat tu man poi kat ni uno pi ka blame chaga NPP tengah ni dia dawa kerpa dia pi kam tam de poi mau bru de biang ke experience de biang ke jing nang jing start ngayu luti yo man de jing em gu yang o you contribute cibon gi benta ku you contribute nei benta wo pen ku ya kani ke council gi ngi tenai dia daw ngam kwa dia pun drong e klam yo ngani ba chpau ji de cross kam ong ikat ni pat yo i kani ke party ku em ha ke bos char em gi party kam man katte kejing ben kejing keno ya isu ginong to we ki MLA ginong to ki MDC ginong to ginong yalam chnong ginong to ginong yalam balang su ginong to we tamai la chembi betu de la FIR se pulit mai la ni ke bai sero liklam man kamu man deputy chief minister ni wedep yang state yang i ho cha keno ho president yang MPCC wong wetu em kti ho drugs mai la chem em kti tamai de tilali FIR tang la dem yi file the defamation case o file the defamation case ong lada chemmi the proof let them prove me suci spaklur habu pan map mai kita segidap cendran bila kelam bisa sarok lada gua pensekiat haki agency haki taiki kot mem kan ni pen kelam mevi kan ni wan bisa jwa yang bi memle ayi temai la memle ayi de hang lai nong sorok wachna no ile kelam bi supi ko daw
Tangai open siau si do ro yang ah. I open siau si do yang ah kamu nong jain tia. Hei tu por ba yo ngacir tarwayo ri khasiri jain tia. Ti piwaro kaman ruai bitang ngari khasiri jain tia. Henry hak ni ke parti go thme tamaman katte to ri khasi igi jain tia me exist. Tang tamaman kat ni cheni se jain tia wangi wo krop wo kujori. Tepat bicara rapi ba. Bicara rapi ginong jain tia. Kiwa kwa api pengku ya ke ni ke parti kwa mem ukhen ya i kam ginong jain tia. Tengah terpa dia pi uman pi kiu perkat jengai kiu perkat janai tenai dei dau ngam kwa penjrong ye jingklam yang ngasa cisen henrai api la oi kinong chong chno keno yang i ke election to du katuran ni kan ni dan ar phau so tarik dekut kade budi clear ke chok karen henrai la dapat ye jing chong chit ke jing pher yang election kam man kan ni de jing wan yang ngene parti uthme Entu iman meeting ini tang dayo begitu go karyau nai tai go lai nai tai. Imjo emman cerita tu. Imper nai tai liang man campaign ni liang man campaign i tang burom yo yo. Tang snyau si yo no do mi kini ke parti thme pi patang gi yung gi sem gi yung pi. Lada em le so mut ki ukar chane go ke parti lada semen utau parti thme ya nya la ye yo itu. Ketika rukam kelam desnya terlekam itu gue lok hero wala damai jor dalam ni pasi bai. Yang guru mandam tu, mai ini guru busnya tu, mana dia kini election cewon, cirup agak jauh yang meniu lai saja. Kajauh saya thap lai saya tadi, kajauh agak tahu rep lai li repi. Tapi yang guru siang ini mana pai kam tu, tapi yang mana job itu baru lai li chong nong krem ni. Hei ni ui emi. Tenai te dawa kerpat joroi gilok kujar. No mani ku chongchit. Ton burong keliangi. Ton ni burong ni ui emi. Kam gi jaj bru kiwa em burong em akor nga apilo hoi mani ku chongchit. Teregi ni kenten ku blai chibon ya pi sachisen ya pi go wan bat kam jo ya pi go up. Tengah yulutia nga kamu ngene sachisen nga selesnem nga em go bor. Ngau em ma bor kamat tipi ke sarkar le phau armut ke MLA yang NPP kiu mi de pungki ado gar pa pra ta chong ke jing start yang pi ke yin ke dem sa pi we garai ta yulu ti wa gar pa witerik pi e pi yang cho yang ga bor lang ba lu MDC yang ngau ya kre lang ngau pi hagini giles nem udawan cibon ki jing duna cibon ki jing em kam ciru ku ya kre langi nei bentau kuntu kunrong ya kecnong katau wa ya gari wajai benru kham tam ya gari lom jain tiang umaya yongi digni kinten ku ja kublai cibon ci jarmo